ngo arazana ikibiriti arasa. Pia akaweka moto. Biblia ndivuga ikibiriti. Biblia haiseme hiyo. Yeye uvuza ariko nyine ngo yashizeho umuriro. Akaweka moto. Yasa kuri za ngwegwe 300. Pia akachomeka wanyama hizo. Wanyama wakakimbia kwa mashamba ya Wafilistia. Ikaungua yote. Abakristo tugomba gunyura mu mirima y'Abafilistia. Wakristo inatufaa tupite katika mashamba. Abakristo bamba imbaraga z'Imana. Wakristo Abakristo bafite umuriro w'Imana. Wakristo tugomba kunyura mu mirima y'Abafilistia. Inatufaa tupitie katika kandi yose tukayitwika. Na tuchomea hizo. Iyo tumaze kwitwika bazabazana uburakari bwinshi. Choma wanakuja na ariko bagasanga dufite imbaraga ziturinze. Wanakuta tuna nguvu za kutulinda. Sifa kwa Yesu. Amen. Wavuye aho agenda mu gitare cya Etamu. Alipotoka hapa akaingia kwa Meda. Arihisha. Akajificha. Abafilistia ngo barazamuka no mu Bisirayeli. Wafilistia wakapanda mpaka kwa Waisraeli. Baraza bazamuka mu Bisirayeli. Wakapanda kwa Waisraeli. Barababwira ngo nimuze murebe ivyo mwadukora. Wakaambia njoni muone venye mmefanya. Muze murebe ivyo mwakoze. Njoni muone venye mmefanya. Abisirayeli bataruko Samusoni tuzomugira gutewe. Waisraeli wakasema Samusoni azatuzanira ico Samusoni azazana hata tuletea mambo mengine hapa. Batora abagabo 3,000. Wakachagua wanaume 3,000. Abantu bogira ubwoba bagatora delegation y'abantu 3,000. Watu wanaweza tuma wanaume 3,000 ili wamshike mtu mmoja. Samsoni ngo ababonye. Samsoni alipowaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Hariho commentary biblique zazivuga ijambo. Kuna mambo ya ufafanuzi yanasema. Yagezitera Samsoni kuja mu gitare. Yaliyosababisha Samsoni kuingia kwa yageza yinjira mu gitare ngo akumva afite imbaraga. Alikuwa akiingia na imbaraga za Musa ngo akabura uko agira. Nguvu zikiwa muri za gitare imbaraga zakaza mu gukubita ibitare bikazayimenagurika gusa. Anapiga imbaraga ko ziraturitse ibitare. Nasikia nguvu. Ariko babonye bene wabo. Alipoona ndugu zao. Baravuga ngo abangaba dusiragira amasezerano. Pia akasema kwamba abatwahamagawe kimwe. Hawa tumeitwa abagabo bagira Imana ya Israeli. Hawa wana Mungu bavugishwa n'Imana. Na hawa wanaongea na Mungu. Hawa bagira amasezerano y'Imana. Hawa wana ahadi ya Mungu. Bosumira bomfata bakanshobora. Na tena wanaweza nishika. Barabaza ngo se muzanywa n'amahoro. Akawauliza je mnakuja kwa salama? Murareka tuvugane mureke kumfata. Mtaacha tuongee vizuri. Ngo baramubwira gusa ngo nta kindi tugukurikiyeho wewe wemere gusa. Wakamwambia hakuna jambo lingine. Barababwira ngo ni munda deneza. Akawaambia je mnifunge. Wakamfunga mikono na miguu. Wakampeleka. Abafilistia ngo bamurangije. Wafilistia walipomwona. Milizitugira ngo bamusanganyazanya urusaku rwinshi. Ninasema ukakuja bamusanganya urusaku rwinshi cyane. Wakakuja na fujo. Baraza ngo birukaga urusaku rwinshi. Wakakuja wakikimbia. Bahageze. Alipofika. Samsoni ngo yikura abagabo 3,000. Samsoni yinjiye mu Bafilistia. Akaingia kwa Wafilistia. Akaba gusa niko ijambo ry'Imana ritubwira. Neno la Mungu linasema basabaga intwaro zikomeye. Intwaro zo kurwanisha zacu zimeze nk'iz'abantu. Zetu sikama Imana zigira imbaraga. Biblia inasema mbele za Mungu. Yesu asifiwe. Haleluya. Imana intwaro zacu zigira imbaraga. Mbele za Mungu silaha zetu. Mungu bigaragara kuko dufite ubusabusa. Kama ni kama Imana intwaro zacu. Mbele za Mungu silaha zetu. Zigira imbaraga. Zina nguvu. Zinakubita hasi mpaka. Zinaweka chini bihome. Zinaweka chini ngome. Haleluya. Haleluya. Ngo atora umwasaya w'indogobe. Akachukua taa. Ngo yarakubise gute. Akapiga. Ari umwanditsi wanditse ngo yakubise umwe. Mwandishi amesema piga. Mmoja akapiga mwingine akapiga mwingine. Alipogeuka akapiga wengine. Na wengine wakaanguka hivyo. Ngo rega kasa yake indogobe. Ngo ni birundo. Mfupa ya taa ni hivyo. Ngo amaze kurwana iyo ntambara. Alipomaliza kupigana vita hivyo. Akajisikia umwuma ngo acitse intege. Akasikia amepungukiwa na nguvu. Atakambira Uwiteka. Akamlilia Mungu. Uwiteka wanizi intambara. Uwiteka wabanye nanje. Ngo ayingiye kugomoka batarakebwe. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uhereye uwo mwanya. Neno la Mungu linasema Imana imufukurira iriba. Mungu akamtengenezea kisima. Mungu akamtengenezea kisima. Mungu akamtengenezea kurwana intambara nyinshi mwe alipomaliza vita mingi. Imana yongere kandi gufukurira amariba. Lakini Mungu akutengenezea. Imana yongere kandi gufukurira amariba. Mungu akutengenezea. Imana yongere kandi gufukurira amariba. Imana yongere kandi gufukurira amariba. Mungu akutengenezea kisima kingine. Mungu ana visima. Mungu ana visima. Ariko Imana ifite amariba. Mungu ana visima.
Na tena nimeshangaa. Mungu anafanya visima kwa mawe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tuongere tuvuge twese ngo haleluya. Mungu Mungu anatengeneza visima mahali pasipo wezekana. Akaenda njia, walipofika wakanung'unika. Turamubwira ati Mose wadukuye muri Egiputa kugira ngo tuzaze kurimbuka aha. Wakamwambia Mose batidora inyota iratumaze. Kiyo inatumaliza. Imana imbwira Mose ngo se ufite iki Mose? Mungu akamuliza Mose. Aramubwira ngo genda utunge inkoni yawe. Akamwambia Musa nyosha fimbo yake. Utunge yari yakurutare ngo urutare urazana amazi. Nyosha fimbo yake kwa mwamba huo. Akakubwira ngo nukomeza kwitondera amategeko y'Uwiteka. Kiendelea kutia ukomeza kuba neza imbere y'umwami. Kiendelea kutia Mungu. Urutare Imana izatora amasoko. Mwamba Mungu. Uvuga mu utayi bitagishoboka Imana izatora amasoko. Cyangwa Mungu anaweza. Utayi uhayuramo Imana imutembeshe mwe amasoko. Mungu anaweza toa. Uhayuramo Imana izitembeshe mwe amasoko. Indwara za uhayuramo data atembeshe amasoko. Ushobora kuba uri mu bwumuke bukomeye. Ushobora kuba uri mu gihe cy'ubutayu. Ariko nakwingingira Imana ngo ifukurira muri ubwo butayu. Mungu akutengenezee visima. Ifukurira mwene data muri ubwo butayu. Mungu akutengenezee visima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anishimwe. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Yesaya umuhanuzi Yesaya. Neno la Mungu linasema ngo ni Imana nguzitembesha imigezi mu kidaturwa. Ni Mungu anaye. Imana yacu ni Imana izitembesha imigezi mu kidaturwa. Anayeweka maji imigezi aho itotemba izitemba. Mito mahali pasipo kwisunga Imana. Ukiendelea mukomeza kuba Imana neza. Imana izatembesha imigezi. Imana izatembesha imigezi. Mungu atatengeneza mito. Ngo unyizera wese. Imigezi y'amazi y'ubugingo. Mito ya maji ya uzima. Izakomeza itembe mu bugingo bwacu. Imigezi ibeshaho. Mito ambayo inaishi. Amen. Amen. Kandi cyane haleluya. Amen. Usahabwe cyubahiro. Amen. Uraza kugana ku musozo. Tukielekea. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Umunsi umwe umugore witwa Hagari. Siku moja mke anaitwa Hagari. Ariko abagore pastor avuze ibintu bikomeye buriya. Pastor amesema maneno makubwa sana. Yavuze ibintu bikomeye biteye ubwoba. Amesema mambo makubwa ya kutisha. Bisabiye nyine amaseminari kugira ngo abantu bumve. Hiyo inabidi masemina. Abagore buriya baragoye. Wanawake ni watu ngumu. Umunsi umwe Sara umugore wo kwizera ukomeye. Wakati mmoja Sara mwanamke wa kuamini ngo abwira Ibrahimu ngo Sara yewe Ibrahimu umugabo wanjye. Akamwambia Ibrahimu mume wangu. Aravuga ngo dore ndashaje. Ona mimi ni mzee. Maze kugira double menopause. Ndana menopause inshuro zibiri. Mimi siwezi zaa tena. Imyaka 90 irageze. Nimepitisha miaka ya kuzaa. Kandi ubwo sinoba nchongeye kuzaa. Na tena siwezi kuzaa. Nonega dore uriya mukobwa wacu w'umunyabutakazi genda urebe kuko mubane urebe kuko umuzara h'umwana akazara gwibya. Kuzae na huyu mtumishi wetu. Ibrahimu safari ngo abagiye kuza kumva ijwi rya Sara. Ibrahimu akawa makini kwa sauti ya Sara. Hakuwa maskini. Makini. Akasikia sauti ya Sara. Akasikia sauti ya Sara. Baragenda abyarana na Hagari. Akaenda wakazaa pamoja na Hagari. Bazara umwana witwa Ishmaeli. Wakamzaa Ishmaeli. Ariko Imana yari ifite isezerano muri Ibrahimu na Sara. Lakini Mungu alikuwa na agano kwa Ibrahimu na Sara. Biratinda byaratinze. Mambo ikakaa siku zikapita. Sara nawe aza kuza kongera kandi gusama. Lakini Sara na yeye akawa mjamzito. Umunsi umwe Ishmaeli. Siku moja Ishmaeli. Aza yagenda seka ari kumwe na Hagari. Kaenda akiseka akiwa na Hagari. Yagenda umwana we murabona ko yari hayaseka imbere y'ababyeyi. Kaenda akiseka kwa wazazi wake. Ariko ngo Sara yamabona wa mwana nabi. Sara akamuona vibaya. Baravuga ngo Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu. Wabonye Hagari buryo n'umwana we baje kuduseka. Umemuona Hagari venye ameseka. Ndakubwiye ngo Hagari n'umukungu wiwe ntibarare hano. Mimi nakuamuru Hagari na mtoto wake wasilale hapa. Na ni yeye alikuwa amemwambia. Warambwiye ngo tubyara umwana. Je, umeniambia tuzae mtoto? Warambwiye ngo ngeneje kwangaza umwana. Na tena unaniambia nimkimbize mtoto? Ibrahimu nta yindi shwera afite. Ibrahimu hakukuwa na chaguzi mwingine. Ngo aragenda afata Hagari.
akamchukua Hagari, afata n'umuhungu we Ishmaeli, pia na mtoto wake Ishmaeli. Ngo aragenda afata ihamba, akachukua mzigo chakula, ngo afata n'imvumba y'amazi, pia na mtungi wa maji. Ngo aherekeza Hagari na Ishmaeli mu butayu, akawaelekeza Hagari na Ishmaeli. Aragenda ngo amaze kugera iyo kure, walipoenda walifika huko, Ibrahimu arahindukira, Ibrahimu akageuka umwana we w'umugongo, ijambo ry'Imana tugira ngo akazagenda ahindukira hayareba, neno la Mungu alikuwa ahindukira hayareba, akimwangalia, ariko aramusiga, lakini akamwacha. ijambo ry'Imana yatubwira ngo neno la Mungu linasema yamazi ngo Hagari yari afite, maji hayo Hagari alikuwa nayo n'umuhungu wa Ishmaeli, kaenda wakikunywa, ariko ngo amazi araharakama, lakini kafika wakati amazi arashira, maji yakaisha. Ishmaeli ngo atangira kurebuka yahwera, Ismaili akaanza kuwa vibaya na kurebea. Hagari baravuga ngo reka ngende reka mpunge, akasema wacha nikimbie, sinobona umwana wanje hapa, siwezi kumuona mtoto wangu akikufa. Atangira ngo guhunga ngo agenda ahantu ngo umuntu yotera ibuye, akaanza kumuendelea mbali, ngo atangira gusuhuza cyane, akaanza kuwa na huzuni kubwa. Ariko ngo muri kagahinda, lakini kwa huzuni huo, bibazo yari afite, kwa shida hizo aliza uburyo umwana we asigaye, akijiuliza uburyo umwana we apfuye, akijiuliza tugira ngo malaika w'Imana aramanuka, malaika wa Bwana akamufukurira iriba, akamtengenezea kisima. Hagari aravuga ngo, Hagari akasema, Imana ireba, Mungu anayetazama, Imana yitegereza, Mungu anayetazama, ubukene bwacu, Mungu anajua maskini yetu, na hapa ananiona. Kugira ngo Imana ireba, wacha nikwambie, Mungu anatazama, Mungu anatazama, Mungu anatujali, ukigerageza uhanyuramwo, shida yoyote Mungu atazame na atengeneze kisima. Mungu anayetazama atengeneze kisima. Mungu anayetazama atengeneze kisima. Mungu anatazama Mungu si kama wanadamu. Gerardine ameimba vizuri. Imana ntabwo yashizweho n'amatora y'abantu. Yeye hakuchaguliwa na wanadamu. Ubwoba ngo manda yayizavaho. Tofia kugira ngo ibyo yavuze ngo izave hitabisohoye. Mambo ameahidi. Kugira ngo Imana yakuvuzeho. Lile Mungu amesema. Amasezerano neza y'Imana. Simama vizuri katika itorero ry'Imana. Simama katika Imana ireba izagusanga. Mungu anayetazama katika izafukurira. Mungu anayetazama katika izafukurira muri iki gitondo. Mungu akutengeneza ireba yitegereza uri. Mungu akutengeneza. Imana ireba iyo utayo hayura. Imana ireba ifukurira ibo uyu Mungu akutengenezee kisima siku ya leo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mungu anaitazama. Imana ireba. Mungu anaitazama. Abagabo batatu. Wanaume watatu. Ngo barirukanga. Wakakimbia. Ngo batitaye ku ntambara bagiye kunyuramo. Hawakujali vita watapitia. Ngo baragenda baca mu Bafilistia. Wakapitia katika Wafilistia. Baragenda barihuta ngo baca mu banzi. Wakakimbia wakapita katika adui. Aho niho tuja mu bwana. Hali hapo ndio ntabwo dukwepa abanzi ngo tubahunge. Atupiti ahubwo tuzatunyura mu banzi. Bali tunapitia katika tuzatugwana n'umwanzi kugira ngo tugere ku mariba yacu. Piga vita ili tufike. Baragenda neza barasesera neza. Wakapenya wakaingia. Bashika kwirira ry'i Bethlehem. Wapitia katika kisima. Bahageze amazi walipofika wakashira umwami Daudi wakaleta Daudi y'amazi mbonye Daudi akasema lakini nokora siwezi fanya jambo kuyatura imbere y'Uwiteka kufanya kama Mungu akitutengenezea kisima Imana ni gufukurira Mungu akikutengenezea Imana ni nzali migezi y'amazi kibubujika mito uzo yazanuze kuyasara imbere y'Uwiteka na ulete maji hayo ni turo kuizana imbere y'Imana lete sadaka mbele za Bwana dore Imana wafukuriye amariba mwambie Mungu none naje nyazaje kuyagutura naje imbere yawe na mimi nimekuja mbele yako. Bamwe Imana izikora amariba akavuga ngo naragerageje. Wamoja Mungu akiwatengenezea visima wanasema Mungu nimejaribu ngo naracuruje biragenda nimefanya biashara mu gucuruza bikagenda ukifanya biashara kariba Imana yafukuye sema hii ni kisima Mungu turuwiteka na ulete sadaka mbele za Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Maana shimwe sana. Ariko abantu bane. Lakini watu hao wanne. Abantu kwa batatu. Watu wao watatu bari bafite ibikoresho bine. Walikuwa na vifaa 4. Igikoresho cha mbere
Kifaa cha kwanza, ngo bari bafite ikivomesho. Walikuwa na hiyo ya kuchota maji. Nta muntu woja kuvoma adafite ikivomesho. Hakuna mtu anaweza kuelekea kuchota bila kifaa ya kuchotea maji. Ikivomesho, na kifaa hicho gisobanura ngo ni impano yawe Imana yaguhaye. Ni ile karama Mungu amekupa. Iyo impano yawe Imana yaguhaye. Na hiyo kipawa umepewa na Mungu. Icho nicho kivomesho cyawe. Hiyo ndio kifaa ya kuchota maji. Icho ugomba kuja kuvoma mwayo mazi. Hiyo ndio kifaa ya kuchotea maji. Icho ugomba kwitwaza. Hiyo inafaa uende nayo. Impano yaguhaye ndukaza kurwanira abandi. Karama Mungu amekupea. Ukavuga ngo jewe niyambaye ibyo kuba apostle. Usipinganie kipawa. Sinabashije kuba paseri. Mimi sikupewa pesa. Sinabaye n'umudiyakoni. Mimi sikuwa diakoni. Ariko ngira ngo kubwire ngo impano yose ufite. Kipawa yoyote unayo. Imana yaguhaye. Hiyo mtu Mungu amekupea. Niyo kivomesho uzakoresha. Hiyo kifaa kugira ngo ugere ku migezi yawe. Ili ufikie kwa mito yako. Ili uchote maji. Koresha impano yawe neza. Tumia karama yako vizuri. Sifa kwa Yesu. Amen. Ndugu yangu Peter, ikivomesho cyawe muvandimwe Peter, nico kigomba kuja gutobora imisozi. Kifaa chako ndi hicho. Ikivomesho cyawe ufite, kifaa chako nico ugomba kwitwaza gusa cyonyine. Ndio inafaa utumie hiyo. Impano iyo yaguhaye yose, kipawa ukipewa, kama Mungu amekupea kupokea wageni, komeza wakira abashitsi neza. Endelea kupokea wageni. Komeza ubagiye neza. Endelea kuwafutia. Mana izatoriba kuri abo bashitsi. Mungu atatengeneza kisima. Mana izagutoriba kuri iyo mpano yawe. Mungu atatengeneza kupitia karama. Kura hano gusa mu rusengero. Umepewa kufanya usafi. Kivomesha Imana yaguhaye. Ndio kifaa umepewa na Mungu. Tugomba gukoresha. Ndio inakufaa. Kandi ugikoresha neza. Ukitumia vizuri. Ili uzasingira. Utafikia kisima chako. Kikoresho cha kabiri. Kifaa cha pili. Kifaa cha pili ilikuwa ni kamba. Murabizi kuko amariba mu butayu. Mnajua kamba visima kama ikiwa jangwani. Baba bafite imigozi imanura cha kivomesho. Wana kamba ya kuteremusha hiyo kifaa. Nimbari ndobo cyangwa se indegeti. Ikiwa ni mtungi fulani. Kubera kuko amariba ngo bayacukuraga cyane akagera kure. Kwa maana kisima inaenda chini kabisa. Kandi cha kivomesho kikaba kigufi utabasha kuyasinga. Na hiyo kifaa ya kuchota inakuwa biba ngombwa ngo kuko ngo bahambiraga umugozi kuri cha kivomesho. Na ikawa ni lazima waweke kamba kwa hiyo kifaa. Bagatibura cha kivomesho ya kuzimu. Watelemushe hiyo kifaa huko ndani. Akakizamuza wa mugozi. Na wapandishe hiyo kifaa. Uwo mugozi ugereranywa n'amasengesho yabera bafite Imana. Hiyo kamba ni maombi. Ufite impano yawe. Kama una karama yako. Izakore neza. Karama yako ifanye vizuri. Ugomba kwisengera. Inafaa maombi. Imana idafite amasengesho n'urusaku. Karama bila maombi. Imana ibyara umusaruro. Ili karama yutosengera. Ni kuomba. Yemwe musenge kandi mwongere musenge. Muombe na tena muombe. Impano z'Imana yaduhaye. Ili vipawa zibashe kugira umumaro. Zipate gukora neza. Zipate kutoa faida. Uko tuba dufite umugozi neza tumanuraho. Kandi uwo mugozi ni amasengesho. Amasengesho azasiga ya mpano yawe. Maombi yanasigatia karama. Azaherekeza ya mpano. Maombi yanasindikiza karama. Tuziherekeje amasengesho. Karama zetu zielekeze na maombi. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anishimwe. Kubera abantu kugira impano. Kwa sababu watu wakiwa karama ariko zidafite imigozi kamba bimugenda bitukisha umurimo w'Imana. Hiyo inaleta msegenyo katika kazi ya Bwana. Runaka ngo arahanura. Wanasema kina fulani ni nabii. Ni mirimo y'Imana ikomeye. Atanafanya kazi ya Bwana. Bavuga bati asiga hanura kwa asiga agenda asaba ifaranga. Nasema yeye ni nabii lakini anaomba pesa. Kuriya afite impano ariko yabuze umugozi. Ana karama lakini amekosa kamba. Yabuze umugozi. Amekosa kamba. Timukaza mu bitindaho. Musikae kwa hiyo sana. Musengera Imana imuheze umugozi wo kumara. Bali muombe ili apewe kamba. Natabigira gutyo azayihindura ubucuruzi. Sipokuwa hivyo itakuwa nayihindura ubucuruzi atangire kugenda yitwaje utuntu tw'amagufa mu mifuka. Na ikiwa ni biashara ataenda akitembea na vitu vingine huko. Mifupa ili aonyeshe watu. Ili aonyeshe dufite sizo kwikura mu bantu bene. Vyetu sisi. Mureke tuziherekeshe amasengesho. Amasengesho agenda duherekeze neza. Na maombi atatusindikiza. Aherekeze impano zacu neza. Maombi atasindikiza vipao vyetu. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe.
na tena kwa kifaa hicho na kamba ikindi gikoresho cya gatatu kulikuwa na kifaa ya tatu bafite recipiya cyangwa se ikibindi ilikuwa ni mtungi bagendaga bakazana cya kivomesho nimba ari igikombe walikuwa leta kama ni kikombe kimanuza wa mugozi na kuteremsha hiyo na kamba hayavoma ya mazi wakati anachota maji anaweka katika mtungi anachotea katika mtungi mtungi ikijaa akabona kugenda yikorera na anaweka kwa kichwa anaenda. Ikibindi ni umutima wawe. Mtungi ni roho yako. Ikibindi ni umutima wawe. Mtungi ni roho yako. Umwanditsi wanditse Zaburi 119. Mwandishi wa Zaburi n'umurongo waho wa 11 na aya yake ya 11. Nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye Mana. Weka neno lako kugira ngo ntazagucumuraho. Ili nisipende mazi mu kibindi. Maji kwa mtungi. Weka ubutunzi mu mutima. Weke mali kwa roho. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Natekereje ikintu gikomeye. Nimefikiria jambo kubwa sana. Sababu gani Mungu amesema tuweke neno lake kwa moyo yetu? Na hakusema tuweke neno lake kwa kichwa ama mahali pengine. Hakusema tuweke kwa ulimi. Ngo tulibike mu mutima. Alisema tuweke kwa roho. Zaburi ya 84 n'umurongo wa 5 84. Iravuga ngo hahirwa abantu. Imesema heri wafite inzira mu mitima yabo. Wanaonjia katika njia mu gikombe cyitwa baka. Pita katika bahindura ahantu h'amasoko. Wanapageuka. Hahirwa abantu bafite inzira. Heri watu wanaonjia mitima yabo. Katika mioyo yao. Kuko iyo bageze mu butayu. Wana wakipitia katika jangwa. Bashumba bere dati iyo tugeze mu butayu. Wakristo wanakuja butayu tuwa tubihindura amasoko. Jango wanageuza. Waguruke mu bindi bikomba amasoko. Acha mgeuze hapo tujemo. Kwa sababu tuna mitungi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bene data dufite inzira mu mitima. Ndugu zangu tuna njia katika mioyo zetu. Inzira zigana Sioni. Njia za kuelekea Sioni. Ntabwo ari zindege. Si kama njia za ndege. Ntabwo ari zimodoka. Si kama njia za ndege. Si zija muri Amerika na muri Australia. Si za kuelekea Australia. Si zija hehe no muri Kongo. Si za kuelekea. Ahubwo inzira zija mu bwami. Ni njia za kuelekea mu mutima. Ni njia za kuelekea mu mutima naha. Njia za mioyo. Tugeze kure. Tumefika mbali. Inzira zitujana. Hizo njia zinatupeleka. Tugeze Sioni. Zinatufikisha Sioni. Kandi iyo twatugenda muri iyo nzira. Na tukipitia katika njia. Tushika tukahura n'igikombe cyitwa baka. Tunakutana na ngome ya baka. Na ngome ya kiroga. Hiyo ni ya muri izo bikombe bimeze gutyo. Katika njia hiyo. Muri izo bikombe bigoye. Katika njia hiyo ngumu. Muri izo bikombe bikomeye. Katika njia hiyo ngumu. Abafite mu mitima yabo. Watu wanaoingia katika ibindi zabo. Wanageuza amasoko. Wanageuza migezi mu butayu. Wanageuza mito. Watupe kugeuza mito hapo. Atukuze milele Yesu. Amen. Mweka tuzamura ubwiza dutange haleluya. Acha tumpe Bwana utukufu. Oh Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Kandi cyane tuvuge ngo haleluya. Amen. Imana yaheze mugisha bene data. Mungu awabariki. Umutima. Imigani 4 Mithali 4. Bivuga ngo rinda umutima wawe. Linda moyo wako. Ngo kuruta ibindi byose birindwa. Kuliko vitu vyote vinavyolindwa. Kwa sababu mambo ya uzima yanatoka hapo. Ngo bagiye bitwaje ikibindi. Walienda na mtungi. Ngo baravuga ngo nubwo tugiye. Wakasema hata tumeenda. Ngo reka tujane igikoresho kivomesha. Wacha tuende na kifaa. Twitwaze n'umugozi. Tukienda na kamba. Nanone twitwaze n'ikibindi. Hata na mtungi pia. Tubona ayo mazi. Tukiona maji. Ngo tubone uko tuyikorera tuyajane ibeto tuyajane. Namna ya kubeba hiyo maji. Tuyashire umwami Daudi. Tupeleke mfalme Daudi. Nanone ngo bari bafite igikoresho cya 4. Walikuwa na kifaa ya 4. Ngo bari bagiye batwaye intwaro. Walikuwa na silaha. Igikoresho cya 4 cyari intwaro. Ilikuwa ni silaha. Baba ngo tugiye i Bethlehem. Wakasema tunaelekea Bethlehem. Ariko abanzi barahagose. Adui wamezunguka mahali hapo. Arahagaze. Kuna adui hapo amesimama. Tugiye. Naona tumeenda. Twitwaze intwaro. Acha tujiende na silaha. Paulo anaandika. Aba ngo dufite intwaro z'iburyo n'iz'ibumoso. Tuna silaha ya kulia na kushoto. Dufite intwaro z'iburyo n'iz'ibumoso. Tuna silaha ya kulia na kushoto. Kandi imbere y'Imana. Na mbele za Mungu. Izo ntwaro zose zigira imbaraga. Silaha hizo zina nguvu. Izo ntwaro zose zigira imbaraga bene data. Zina nguvu. Haleluya. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Tena haleluya. Umugaragu w'Imana Daudi. Mtumishi wa Mungu Paulo
Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi data nahabwe icubahiro. Yavuze intwaro zigera kuri 7 mu rwanda rwa Efeso. Amesema silaha ya aina 7 katika Waefeso. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bavandimwe Yesu ashimwe cyane. Ndugu zangu Bwana Yesu asifiwe. Avuga intwaro 7. Akasema silaha 7. Muri zo ntwaro 7. Katika silaha 7 hizo yavuze 5 zo kwikingira. Amesema silaha 5 za kujikinga. Avuga n'izindi 2 zo gutera. Na tena silaha 2 za kushambulia. Yavuze intwaro ya mbere. Amesema silaha ya kwanza. Umukristo agomba kuba yitwaje. Mkristo inamfaa kuwa na hiyo. Iyo izigenda imbere. Ndiyo inaenda mbele. Yaravuze ngo dutware kwizera nka kujya kw'ingabo. Tuwe na imani kama akida. Adui naza kudutera. Adui akikuja. Dutware intwaro yitwa kwizera. Tuende na silaha ya imani. Kuza gukinga imyambi yose ya kukinga mishale. Avuga intwaro ya kabiri. Akasema silaha ya pili. Mwambare gukiranuka k'icuma gikingira igituza. Tuwe na wenye haki. Iyo nayo niyo tuzatwikinga. Hiyo ni silaha nyingine ya kujikinga. Iyo ni intwaro ya kwikinga imyambi umwana. Hiyo ni silaha ya kujikinga. Avuga intwaro ya gatatu. Akasema silaha ya tatu. Mwambare ingofero. Muvae kofia. Mwambare kaske. Muvae kofia. Umuntu wese umukristo wese agomba kuba yambaye kaske. Kristo na kofia. Umwanzi yaza kurasa. Kwa sababu ya juu ya Asarasi mitekerereze. Anapiga risasi. Asarasi umutwe wazaswa. Anapiga mafikira. Ngo muze twambara ingofero. Anasema muvaeni kofia. Turinde imyambi wa mubi. Ili tujikinge mishale ya Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Umunsi mukristo ahura na Aproni. Wakati mkristo amekutana na Aproni. Amemkuta Aproni akijaa mahali. Amefunga njia. Ashimwe Yesu Kristo mwana wa Imana. Ariko mukristo nawe yari umugabo. Mkristo alikuwa ni mwanaume. Muzamureka abakristo tuba abagabo. Wakristo ni wanaume. Bavyeyi bacu ruzuko rwacu. Wazazi wetu vijana wetu. Mwe mutwaye ijambo ry'Imana nk'intwaro bene data. Tuende na neno la Mungu kwa sababu ngo se urava he ukaja he. Alimuuliza unatoka wapi unaelekea wapi? Avuga ngo mvuye mu isirimbukiro ko ndagana mu rurembo Sioni. Akasema natoka katika dunia naelekea Sioni. Wewe wayobewe kuko aje mwami w'iyosi. Wewe haujatambua kwamba mimi ni mfalme wa dunia. Ufe kundama ibindi byose ndabirangiza. Wewe unisujudu mengine mambo ya Kristo mugomba kuba mufite confidence. Wa Kristo inafaa kuwa na ujasiri. Kuba mufite confidence yose mu Mana. Inafaa kuwa na ujasiri. Yewe Aproni wewe. Akamwambia Aproni. Narakumenye. Nimekujua. Narakugaye. Nimekugairi. Namenye n'ibihembo uzabuze uhemba. Nimejua zawadi yako. Kuko urufu. Ni kifo. Bati none nkuvuyeho. Hiyo nimetoka kwa Kristo ngende. Nimebisha nyene. Akasema ni mimi mfalme wa hapa. Tushobora gutambuka na rimwe. Amen. Abantu bazabona rimwe na rimwe iyo bageze rimwe na rimwe gasanga ariko ashaka gukebereza kaca ku ruhande. Mara kwa mara watu wanaweza pita kando. Lakini umwangalie vizuri. Umtazame vizuri. Na amesema mpiganishe naye atakimbia. Mpiganishe atakimbia. Alipofika wakakumbatiana. Walipogombana Bwana Yesu asifiwe. Tena asifiwe. Nani ako chini ni Mkristo. Na tena Mkristo akaangukia kwa silaha. Akaangukia kwa silaha yake. Silaha yake ikaanguka. Mkristo Aproni akamshika. Mkristo kidogo kidogo akanyakua silaha yake. Akampiga. Kitabu hicho kinatuambia Shetani akaenda na mabawa yake. Akamwambia wewe tukazunishima hejuru. Usifurahi juu yangu. Tukazunishima hejuru. Usifurahi juu yangu. Usifurahi juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikianguka ninasimama.
Ukikasirika usiku mzima usiishe. Ukimwambia ndugu yako vibaya, mwambie ndugu yangu nisamehe. Jicho lako likiangalia vibaya, utamani kitu ya jirani, useme Mungu unisamehe, unisamehe. Ni aje Mkristo anaweza fanya usiku wote mzima akikasirika? Unaweza kukasirika asubuhi mpaka jioni na unakuja kwa ibada. Amen. Amen. Ngo amubwiriye n'intwaro yo kukinga, akamwambia silaha nyingine ya kujikinga. Mugende ngo mwambara ukuri. Mujifike ukweli. Umukandara. Vaeni uriya umukaba ubundi bari nka diplome y'Abayuda, nta mugabo wose umusore wese utarageza imyaka 30 ntibamwambikaga umukandara. Wanaume hajafanya miaka 30 hakuwa na mshipi. Umuntu kubera impamvu zitatu. Ilikuwa ni sababu kama tatu. Iya mbere ngo bakavuga ngo ubwo amaze kuba umugabo w'imyaka 30 amekuwa mwanaume wa miaka 30, reka tumwambike umukandara, wacha avae mshipi. Ngo kubera ko amaze kuba umugabo twotuma akagenda gashisa makuru mwanaume yule anaweza uyo twomutuma akavuga makuru. Tunaweza mtuma na aseme ukuri. Je, unaweza tuma na aseme magambo? Unaweza tuma na useme kweli. Wakristo basigaye bagoreka ijambo. Wakristo wanafanya maneno mengine. Muvuga ukuri ngo kukuri mu mutima. Museme ukweli kama ilivyo. Zaburi zitugira ngo ninde uzohagara ku musozi w'Uwiteka? Zaburi nasema nani atasimama? Ninde uzohagara hera hiwe? Nani atasimama alipotakatifu? Nutarigeze ngo yerekeza umutima we kutagira umumaro. Yule hajaelekeza moyo wake kwa mambo. Ukuri ngo kukuri mu mutima wiwe. Anasema ukweli kama ilivyo. Mubwirane ukuri. Museme ukweli. Umuntu wese navugane ngukuri na mugenzi wiwe. Mbiane ukweli nyinyi kwa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngo yari yambaye yini ntwaro yo gukinga. Alikuwa na silaha nyingine ya kujikinga. Yari ntwaro yitwa inkweto. Ilikuwa ni kiatu. Inkweto bisobanura ngo nagakiza. Kiatu ni wokovu. N'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo witeguye. Ni injili ya Yesu Kristo. N'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni injili ya Yesu Kristo. Aya maguru yasagendesha ubutumwa bwiza bwa Yesu. Habari njema ya Yesu Kristo. Ayo nayo agomba gukinga kugira ngo tudasita. Haya inafaa ujikinge. Ariko avuga izindi ntwaro zibiri n'onsore. Akasema silaha nyingine ya aina mbili. Izo ni ntwaro ko twakinga umwanzi. Hizo ni silaha za kujikinga. Twakinga umwanzi. Tumejikinga kwa ariko natwe iyo tugiye kwinjira mu birindiro by'umwanzi. Tukitaka kushambulia adui. Iyo natwe iyo tugiye kwinjira mu birindiro by'umwanzi. Tukitaka kushambulia adui. Tugomba twitwaje intwaro zibiri. Fa kuwa na silaha mbili. Ya mbere ni intwaro yitwa gusenga ku buryo bwose. Silaha ni ya maombi ya aina. Gusenga. Silaha ya maombi. Iyo Mkristo afukamye asenga. Kila Mkristo akipiga magoti. Mu birindiro za Satani. Anaingia katika eneo za dikota z'umwanzi. Anaingia katika eneo za wale data. Tuombe Mungu sana. Muri dikota tayari. Anaingia katika eneo. Oh, Bwana tukuze sana. Haleluya. Butumuzutinya kuingia muri dikota. Kwa nini unaogopa kuingia katika eneo? Wewe utakinga tu. Acha tuingie katika eneo za adui. Na tukiingia atakimbia. Yesu haguchubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Zakariasi yavuze ijambo rikomeye. Zakariasi amesema neno. Yavuze ngo uyu Mkristo ngo afukame. Mkristo akipiga magoti. Ngo agafukama hayasenga. Na anapiga magoti akiomba. Il est debout. Anasema yeye anasimama ngo devant toutes circonstances zose. Anasimama kwa hali ya kila aina. Mtu akipiga magoti imbere y'ikigeragezo icyo cyose. Anasimama kwa kila jaribu ya ibintu byose. Kila jaribu ya kila aina. Tukamye dusenga. Tukipiga magoti tufukamye imbere y'ibigeragezo byose. Tunapiga magoti mbele ya shida zote. Dusenga kandi Zakariasi yavuze ijambo rikomeye. Amesema neno lingine kubwa. Aravuga ngo amasengesho ya prière. Akasema aravuga ngo c'est soderai. Ni daraja. Yaravuze ngo ni kazi ya nzira za tre. Ni daraja ya tre. Ziza zituzanira ibisubizo bivuye ku Mana. Zinaleta majibu. Amasengesho ni nzira ya tre. Hiyo ni njia. Ngo fukama. Imana irakoresha tre kugira ngo tuzanire ibisubizo. Mungu atatumia tre kuleta majibu. Sifa kwa Yesu. Amen. Kandi cyane haleluya. Amen. Bwana Yesu haleluya. Mwamikazi Elizabeth yavuze ijambo rikomeye mu Bwongereza. Queen Elizabeth amesema neno hejuru yo gusenga kwa sababu ya kuomba. Aravuga ngo atinya isengesho rya John Knox. Anasema anaogopa ombi la John Knox. Ngo bombe atomike. Zaidi ya bombe. Musengesho umwuka iteka. Muombe kwa roho kila bwose bwo gusenga no kwinginga. Kila aina ya maombi na kumsihi.
Silaha ya pili tunayotumia tukishambulia adui ni silaha inayoitwa neno la Mungu. Ni silaha inayoitwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndugu zangu lina nguvu. Lina nguvu. Niko mwandishi Yakobo yavuze. Mwandishi Yakobo ijambo ryanyu ryose ribe risize umunyu. Amesema liwekwe ijambo ry'Imana ni inkota. Yeye ni kisu. Ngo ikebera mu bwirombi. Linalochura itandukanya inyama n'umusokoro. Linatofautisha nyama n'ubugingo. N'ubugingo. Linatofautisha ijambo ry'Imana bene data twongere tutunge. Neno la Mungu tuwe na Imana. Petro yavuze gute? Petro amesema nini? Ngo dufite ijambo rya hanuwe. Tuko na neno limetabiriwa. Kandi ngo muzaramugize neza ne muryitaho. Nimefanya vizuri. Nimekitabaza ari muri kashuju mwijima. Kama tanga keshijoro. Ngo rekageze inyenyeri zizabonekera. Tugatambuka na tunapita mu mwijima twitwaza ijambo ry'Imana. Katika giza tuwe na neno. No mwijima wo mu nzira tugumana ukwizera. Yesu niwe nshuti ya izahorana natwe. Isi nibizabaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Sema Yesu. Haleluya. Mugiye tubuze inshuti tugumana ukwizera. Yesu niwe nshuti izahorana natwe. Mugiye tubuze inshuti tugumana ukwizera. Yesu niwe nshuti izahorana natwe. Yemwe abandi bivamo. Mureke tugumane n'ijambo ry'Imana. Acha tuwe na neno la Mungu. Abandi bose nibavuga ngo birakomeye. Hata wengine wote wakitoka ndani. Mugumane naryo. Kandi kugumana n'ijambo. Mushikilie neno. Kugumana na nyiraryo ni Kristo niwe jambo. Ni kushikiliana na yule mwenye neno. Hariho jambo na mbere ngo hariho jambo. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Na tena neno alikuwa na Mungu. Na tena neno alikuwa Mungu. Na kibe kitaremwe na jambo l'Imana. Jambo limeungana. Mungu kandi mutunge jambo w'Imana. Tugenda na jambo ry'Imana. Kitwaro ikomeye ba Kristo. Kama silaha ya wa Kristo. Hallelujah. Amen. Daudi alipokuwa na shauku akatamani maji ya huko kwa kisima cha Bethlehem. Bavandimwe torero rya Kristo. Kanisa la Bwana. Ico duhango twongere tubone udusomya ku mazi y'ibagi Bethlehem. Na watakia kuona maji hayo ya Bethlehem. Ndagira ngo kubwiye ngo ubutayu hayunyuramo. Jangwa unalopitia. Imana ireba. Mungu anaitazama. Imana yitegereza. Mungu anaitazama. Ifukurira. Atengeneze kisima. Imana tufashe kandi bazimugisha. Mungu atusaidie. Amen. Amasi mengi kwa makofi mengi kwa makofi mengi makofi mengi kwa neno. Haleluya 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 Asifiwe Bwana wa mabwana.